Tapi kalau nak pastikan, jadi hari ini saya katakan dengan secara terangnya, saya memang tak setuju dengan perbankan Islam. Because of the credit creation. That is my main kalau kita tak ada credit creation tapi kita terpaksa menggunakan kaedah mudarabah ni kaedah. Kan? Itu pun saya tak apa. Then this is where saya serahkan pada ustaz-ustaz pakar syariah untuk mengatakan sama ada that is okay or not. Because at the end of the day bagi saya kalau selit-selit ni saya tak berapa comfortable lah. Kan bila kata jual beli, saya kata jual belilah. Itu yang kita masyarakat umum faham. Kan? Tapi kalau kata jual beli macam ni tapi tak ambil barang ni jual beli macam mana ni? Kan? So itu kita decide sendirilah. Kan? Tadi lagi satu soalan yang kata pakar syariah ni dia orang memang pakar fiqah. Kan? Tapi dia bukan pakar banking. Jadi dia tak tahu credit creation. Bukan saya tak kata kutuk dia orang dari segi credit creation ni sebab dia tak faham. Kenapa? Saya pernah berbincang dengan CEO of bank. Dia tak tahu ada credit creation. Saya discuss dengan executive director of bank. Dia tak tahu ada credit creation. Sampai saya cerita accounting entry, baru dia kata, yalah, pegawai-pegawai bank. Kan? Ini because kalau saya pun, yalah, macam mana saya boleh terjerumus dalam isu ni pun, maybe because saya buat accounting. Kan? Bila saya awal-awal tu, saya tersedar, something is not right. Kan? Jadi, saya tak salahkan sesiapa. Tapi bila kita nak cerita, take time to listen. Understand dulu. Dan kita cari jalan. Kan? Saya 100% saya setuju dengan Islamic finance. Saya memang, kenapa saya bila salah satu investor tu ajak saya untuk manage the company tu, saya setuju because saya hanya setuju kalau saya buat Islamic finance. Saya kata. Dan saya buat tak ada credit creation. Saya buat musyarakah. Berapa bank buat musyarakah? Ada risiko musyarakah. Saya ada risiko musyarakah. So my model is different. So saya tak cakap the next ni saya akan tunjuk musyarakah bank macam mana. Dia kata musyarakah. Okey, saya tunjuk musyarakah bank tu. Apakah itu musyarakah? Dia kata mudarabah. Mudarabah kan macam tu. So this is not just pushing kita punya Islamic model tapi kita terjerumus lebih dalam. Itu yang saya tak setuju.